Ka kejing sukya ke bajur halor kejing jabal keno kelak no ikelung merang asnam kerta adien beladap mena injection ha ka boy rembong CHC. Kena ngelam ka KSU North Khasi Hills Eastern Border Area adien beliau ajing syai ni kebahayan kile kendo ya ke District Medical and Health Officer ban panjing syai bat ban pak penolong jing tokit ke bati kena halor kena kejing ja. La ban kedau bahak arpu trik nai wiang arhajar arpusau keladan kejingja besngusi ha ka boy wi kelung merang asnam kerta le keno bila klak no ha Nazareth Hospital Shillong. Hadin belanda ban ai kejing sumar bagi injection ha ka khatsan trik unai wiang. Ha ka jaka sumar pat ba ka badan ka badai ha boy rembong CHC. Ha kene kejing kendo ya ke DMHO na kaliang ka KSU dalam kemat do ba banjok maring. Presiden lambat kiwi-kiwi kinong yalam. Ha ka balai tiru de kejing tho banyo jing syai bat ban pelong jing to kiet la ini kelung ila klat no namar balai injection ko mala keno nedei nagi wai pat kejing pang. Habagran beginong to kubor uba banjok maring ulapan pau ba kejingwan bot dian kaseng halor kene kejing ja kadi banyo jing syai ko beti kena la ini kelung iklat na kene injection ni nagi wai pat kidau. Ulitur ubah keseng kala IT di kejing thok ke badan South Ligi mat jing dawa pensyai bat tokit. Iba ketup ban pensyai pat ba halor kene kejing ja, kejing penlong ya kejing tokit ke basyai, kejing penstom gitu ke badan bentah ke banai injection, bat ban pensutup pat ba halor kejing singan abalet ban pak sumar ke jaka sumar namar ka boy rembong CHC kene ko weni ke jaka sumar pang pat ba ke bekongsan bahan. Adin geje kendo la pentip na kaliang ke DMHO kalau keluar ban chimkia halor kene ke bentah ban penlong jing tokit ke bobnya. Bat kumjuk ban pensyai ke pat ba kat kum kejing lap lengba kene kejing tokit ka ban sepenlong shen. Akaba iwe i pelung di badang asnem karta i kelak no bat dom kaji keno bakade na kadau jom ka jing ai ka injection hante ko burmbong sisi tenang ji keseng iwan ni ban kendo i di ucu ban lang jungi iwan ban dawa ban bikin penlong da kata ke inquiry la ne kejing tokit kaji kendo badi di mecho iong ba satang ketu kenepur ki la jandap ya kata kejing tokit ane inquiry ban nakliang ji ngikwa ba nakliang jom ki bor knia jom ka hospital ban nakliang jom ka health department ni bikin pensyai shopai ba ke baja ke ba kami nak kata kejing tokit kejing ki bat nakliang jungi kumba nyelong mentah ki pai ba ki bubun ki ba ya kendu ki don ya kejing sir ane ki ting banlet cha ki hospital lada ki ting banlet cha ki hospital sokar kolong pat kabe iki banlet cha ki hospital private nomor ba kejing sir kolong baram dia lada upai ba unjungai nak kejing sumar kolong ke iki ke bamsau tengliang jungi ila tentu ya dia mecho ba in penmi kloi kat bala ya kata ga jing tokit nang bentip kalung sisa kumno bat kami kumno bat ban yo biang sa sin pat ya ka jing it ka jing shania na kaliang jumpat ba banwan sya ka jing sumar bat nagaliang jing sengru ngade ban kendu ya kini ki longying ki ba Ramat ini bijak bersusi ban kenduru ya ki doktor kursi ngade ban lek ban kendu apa borumbong sesi nilai kendu ya doktor in charge di badai doktor sama nilai kenduru ya doktor Mumin di badon aku kursi baca di mai ba sumar itu ka yaitu ikna ibadang asnam kata ke nagaliang jini di syania ha ka jing toket ke ba nagaliang jom ka DHS ya cakmat bani kerman skam ba kata jing toket kan deploy bat ba ngintip ngine syai kalung kumno bat kerja kumno bat ba ngila pat ban kemha ba midawa bikin ai pat jing sumar ba ban ini cakmat bat ba kum kini jingja kim de shu banja raha kate ke CC lani hagdu nu ki cika sumar jo sokar